دم باش بینرین هجا سلاو و ریج جستدین دنگ امریکا لواشنطونا پایتخت هون جاره کدن بخیر هاتنه برنامه حفترن و گره کنو دناو بخچی چاند و هنرا رنگین ده. بینرین هجا ام گره خوش باجاری سنه دست بی بکن و هرن سردانا هنرمندی شوکار حسن طالب علیه هفته و دسالی گو لیوی باجاری هنرا جوان بکچو خورتان شیرین دکه وان فیری هنری دکه و روک باجاری خوشی ببرهمین خواه رنگین دکه. هفتاد سال بود لم ناریو عشق نقاشی بودم همیشه دستم با قلم بود همیشه کار انجام داده و مدامیش العرب امریکا بیشتر لنو شاخه ورزش ابو ولی چتیک بناو نقاشی هیچ قال من جیانا و سو من شلو جیانا و هر ادامه دا و هر کامل کرد چون دانشگاه نقاشیگر فرد تقریبا خاطر انگیزم و معنیگرم بخوام که شاگه که نمونه کاری مثلا دانی که او سیاه قلمه بود که جنگ پاکستان و هندوستان بود هر وامن ادامه مده منتها کار اصلی من هیئت علمی دانشگاه کردستان مدرسم منتها امکانی نبوده که سال حداقل یه دو کار مهم و گوره انجام نه هر کارگریچه بخوام نوع کلاس بود و آموزشم ادیله خوب و کارگرمو لخطاگرم استفاده میکرد لقسمتگری برتر کارکان بیشتر بهره مگرد و هر واچون برو اما عرض کم لخمته واکه لطوان مدتی که من نقاشین کریگت ها به ام لحظه هیچی آموزشم ندیگه گاهی نقاشیت خود بنیامتی دنیا و تکیه چکه گوره هایید ام مراحل رشد حالا گره تو بازم بمیکا لو مقطع گره نیم چون خوی پیاکا و چون خوی اشناسید حتی ایدک هست هن لأوجه هنرا اتانون فرفرق قویبن ولی بنا بدلایلک موردک دور یکاتو لشاخو میانی هنرا مراحل آموزش من لم گالری نقاشیه شامل سه مرحله است مرحله مقدماتیه که من اولگان آشنا کم تا نکاتی که به تشابه اگه وقت تقارن و تناسب زاویه دید لمرحله دوم اچه نوفازی که مهمتر چهره و اجزای چهره و دوای مرحله نارکم وارد مرحله آخر کاره که کار بر رنگه شامل مداد رنگی او رنگ و نهایتی رنگ و روغن که باقیده من آخر کاره نقاشی حقیقتا دنیاک متفاوته هر کس نتانه بیت نقاش اگر صبور نوید اگر بنیام آرامی نوید اگر لطبیعت لذت نواد اگر خشونت لوجودیه بید من فکر نکم و ام بنیام گره بتوانه بونه نقاش آرامشی گره که و نقاششی به محیط و جامعه چی بازم آرامش باشید
بینرین هجا وکو گوهون دزانن کرد ملتکی پرجستران و موزیکی حز دکه و لکوبجی خواه بسترانا دده ناسکرن وکه مگی اصلویوا کچا کرد جی جورجستانی گو ده برنامه ده ویس ده بشدار ببو بال پرکشان لسر سترانا خواه اسکووکم نها مگی میوانا برنامه هفترنگه دا امویج نیز و ناس بکن و هنکی جرونیه بینن سر جیاناوی لجورجستانی مالباتاوی بیوندین وی به هنری و خونین ویجی ده پاشا روجی ده مگی گلک سپاس بو بشداری بونات برنامه ما روش باش مگی گلک سپاس مگی متخوازن پیشی اف چالاکیا گو تکر یعنی بال پرک هات کشان در راستی لسر ده وویس تخوازن منکیت قالاوی بکی بحثاوی بکی چاوابو و چلو تولو کاری بو بالی بکشین سر استرانا اسکووکم سری داش چوم سر کاستینگه منو را گوت وکی از کردم و اونا زف شابون وانا نظام بو که بو کرد کرادیم کرد و من دست بکر وانا را گلی کرد و وانا مرا گوت وکی تو گره که بسری کرمانجی و از سکنیم و منو را سترانکی سر کاستینگه و دلی وان هات براستی اونا زف شابون و باشه بیا کم شبری وکی از بسترم اسکه وکم لیله از بیشم براستی افستران زب نزدیکی دلی منه و بیا کی متخصص بکده کی ام که وکن اسکه وکم براستی پر خوش مگی اجبو چالاکین بوی رنگی اجبو یعنی موزیک و سترانی مال باتاته هون دوری کردستانی هون جورجستانی دجین دوری جواتا کردان ام بیجن یعنی دوری کردستانی چه قصی باندور آلیکاری یا مال باتاته اجبو گوتسترانا بیجن چه قصی هی مال باتاته پشتوانیات آلیکاریات تکن ضرورت ده از دسترم بله و مال باویم کشک زانبون وکی از دسترم و وانا علیم دکر براستی وانا ددید وگی من دخواست هدی من دست بدکر و از یا پیش بوم که اصادرت کرد دسترا و وانا پر که خواهش دبون کنگی از دسترام بله د مالباتات د استرانبیج هنه مگی د مالباتی ده کسک استرانات بیجی کسک الموزیکی گهدانی بموزیکی دکه یان تی یکی بود د مالباتی ده ما بعد من دا از یه پیشه بوم که دسترا کست نبو کش کس دکرن موزیکا استران لی از یه پیشه بوم که دست بکر استرانه و چین بونه نو استرانه دا و موزیک دا مگی جبو ما بحث کرد مگو جورجستانی هندوری کردستانی یعنی خاکا کردستانی کلتوراوی لوی ده چاوایی پیوندیات دانو سنات به جواتا کردار لوی ده کارد به کاری هنری موزیک ستران هی لجورجستانی چه دبن ای کردی گلکن یان ام تخوازن ناز بکن چاوا درباز ده بجبو کچک وقت دوی تمنیده لجورجستان گلک هنه که دسترین که ستران دویژن اجی جوات خدا از خریستیانم جوات امدا از دسترین اساجی هنه حوالی من که دسترین تاوی من حوالی گرجی کی جانج دسترین تاوی من گرمانجی هنه سترانه ماجی و هنه خلق کی جانجی دوات داش دسترین و زمان خای کرنه تب چند زمان استرانات بیجه مگی کرمانجی بیجه و کدنی زمان دن هنه گوت استرانا پید بیجه از دویجم کرمانجی انگلیزی جورجیا پرتغیزی دویجم یا شیرین یا گوت خوب باش دبین کی جانی جوانه بنا من براستی کرمانجیه چونکی به انگلیزی گشت دکارن بیجن گرجی سر گرجی دکارن بیجن لی تانی کرمانج دکارن سر کرمانجی مصری بله تشتکی دنه تخوازم پرسم مگی جبو زمانی تی کردی بولو دیار دبت جه حزد که تخوازم وی زمانی با آخوه شکوی ده تپاراستی یعنی شکوی ده هاتی اف
گریدانا تب زمان کردی و جمال باتی یان تخوندی الدیبستانی تخوندی؟ أبا همودش تجي زانم كرمانجي تج مال بدامن مال دخرد من زاروتي و قالك بيرك من كيم ذكرنا كي از مال جركي كرمانجي خردم و از سفر زمان جبو بيكي چونكي إيرو از ذكرم بكرمانجي باخم. گلکی خوش میگا گلکی سپاس بو بشتاری بوناته میوی دکن گوته ببینن دروژه تیده استیرکک دست ناو موزیکا کردی ده ناو سترانا کردی ده شهنازم بته گلک سپاس و سرکفتی به سورزمه بس لی باجار وانه جی شیوکار کرد حمزه چولگه چین به شیوازا شواتا لسر دپو داران نگارکشی دکه که امویج نیز و ناز بکن در راپورتا عارف اصلان ده. لوانه حمزه چولگه چین 35 سالی به شواز شوات لسر روی دپی وینه خیزدکه و تابلوین خوشیک و بالکش چه دکه. و اف هنره بریا مدیا جواکی هین بویه و 7-8 ساله شوکاری دیگه. امبون مهوان وی و بریا کو گهداریا چیروکا هنر وی بیکین مدید کو هر عالی مالاوی به خملا هنری کدا دستان هاتیه خملاندن. از وی کاری نیسکا 7-8 ساله از دیگه. مجی کی هم نبوم همه سر سوسیال مدیا ده هنر کی من سیر کر. پاشی من بخو اوکر چکر زمان مجی هبو چول geçen جبو çekirina wêneyê ki herî kêm 7 saetan ser dixebite. Ew dibêje ku ev huner nemîna bi pênûsê xîskirinê ye. Ger ku xeleteyek çêbû êdî vegera wê tune ye û divê ew tabloyê bavêje. Eva em pê ew kê makîna pê em dişewitînin xeta ki qebul nake. Nikarî digêrî bizvirnî. Bo wî sebrekî mezin dixwaze. Çol geçen her wiha bi çêkirina van wêneyan debara xwe pêktîne. Lê ew dibêje ku bi çêkirina van wêneyan aramiyek dikeve dilê wî û sabra wî pêtê. Ez car mesela tablokê çê dikim 6-7 saata yan jî daha zêdetir. Ez dêna xwe dibê mesela miret kiriye. Gele meriv şad ke, gele meriv huzurekî dibîne. Çol geçen dibêje ku şewaza vê hunerê beriya 40 salan hatiye destpêkirin. Lê hin jî li saziyên fermiyên girêdayî Wezareta Çandî bi awayekê xurt xwedî derketinek tune ye û her wiha li zanîngehan jî beşa vê hunerî nehatiye vekirin. Gelê me destê wana gele ew ke ser vî zanaatê de yê baş hene yê xweş hene ama imkan nîne. Ew hêvî dike ku atölyeyekê veke û vê hunerê hînî şagirtan bike û hunera xwe xurttir bide berdewamkirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan. لی کامپا شهبا یا پنابرین عفرینê jî festîvala pêncemîn ya mîtan ji bo şanoyê li dar ketibû bi bin slogana em diçînin jiyan. Newroz reşo li wê de amade bû û ev rapor ji bo me amade kiriye. Min piyawekim betawatî eşqî şano. Neriya dûr û ne jî zaravaya cuda. Karîne bibin rêgir li pêş nalî esker ku beşdarî festîvala mîtan ya şanoyê bibe. Nalî ji Kerkûkê ye nêzî 1000 kîlometran rê wî bûye. Da ku monodramaya xwe ya bi navê, nerawa ya bi zaravaya Sûranî li ser dika festîvala mîtan pêşkêşî derbiderên Efrînî bike. هەستێکی زۆر خۆشە ئێمە وەکو یەکەمین توانین بڵێم یەکەمین تیپی شانۆیی لە باشووری کوردستان بتوانین نمایشەکانمان بێنینە ڕۆژاوای کوردستان ئەمە ئەو پەڕی شانازیەکە ئێمە بتوانین بۆ مێژی خۆمان هەڵیگرین نمایشەکە ئێمە پێشکەش کرا و سوپاس بۆخوا کە کاردانەوەیکی باشی هەبوو و بینەرانیش یعنی بە گەرمی پێشوازیان لە نمایشەکە ئێمە کرد نمایشەکەی ئێمە باسکردن بوو لە دۆخی شانۆیی لە باشووری کوردستان
گرا پنجه یا فستیوالا میتان یا شانویه لپناگاها شهبایا در بدرن عفرینی بریوده چه ده فستیوال ده تاوی گروپا کرکوکه شانوگرن جکوبانه راقا حسکی حلب و دوکو من عفرینین لشهبا شانوین خواه پیشکش ی حسکرین میتان دکن ما خاصكو ام فستيفال ميتان ام قط ناكل ام تشيبكن لي تشوا بيجم هر سال زحمتي كو ام الفي درجيان دكن زحمتي برمازن لما وك كسن كو هنر ده ام كسن كو هنر دكن او تشتي كو زحمت رجال ماد به هيفي كانو تشيلك جبويجي ما خاصكو ام فستيفال دي سال في درجه تشيبكن د موسمي خايه بنجامين ده یک جدا مزرینر و ریوبرین فستیوال محی الدین ارسلانه ده بیجه کو لدار خستنا فستیوال ده روشا در بدریه و بندور پیچه ده سرکفتنه که مازنه لی او ده بیجه کو هنجی که که زیده گره که کوشانو ببه عینکا جواکا کردی گر ام دخوازن شانو که کردی لدار خینن ام ببین او نصنامه مو شانویه بگومان تنه در هنری کی بالاستقوان کی نابه او کدی کی مزن دخوازه به تایبه جی پینوس دست پیدا که جبرویجی ام تکجا پنجمینیا فستیوالا میتان بانگاوزی که دکن جبو همو نویسکارن ما کو روشا ما کردی بکن شانو ام خودی چاند کی دولمندنه او چاند بکن شانو کو ام لسر دکی پیشکش بکن فستیوالا میتان کوبویه سرپیهاتیه که روشنبیری و بنگه ها پیش خستنا شانویه لروجاوا جبونا لی جیبویه دلیوه یا ناسینا ازمونین هفدو و پاروا کرنا چاندی شعري كركوك وشعري عفرينش للري سياسي وللري أمنية توا توعين بلين لزر وحاوشيوان لبره كاري يعني هردو لامان روبريكو مالك ناهمواري و تلزبوينة تولى سرتاي جيان كردن معنا ولا مشارع شانوگرین فستیوالا میتان یا پنجه ده بن ناو نیشانا و گر نیزه ام بهیوینه تاوی حمو زحمتین در بدریه جاره کدن پیاما خواه گهاندن هنر حزان کو بسایا هنر و شانویه وینا عفرینیان و نامره و هیویاوان تم گشت دمینه نوروز را شدنگی امریکا پناگه شهبا لولات گانا جی کشیا زواجا زاروکان به اوایکی هنری ته گفتگو کرن گو هنرمندین و کشیه ده برهمین خود دیار دکن و ددن نشاندان هوا علی آیبرو عوانله یا 26 سالی ده بیجید دمادا گبابنوی او دان زلامک بیر او تنه 13 سالی بو هوا نچار ما دفج دبستان برده Dayıkamın ezdam zlam ekeku du caranjımın mezintır bu ve ev vekt zlam u peşerojamın da nasin espir teng bum şiberku ve demede hesteke pir nazik ya mirov heye او با آلیکاریا هن اندامین مالبات ین دلسوج جمالا میر خواه رویا ایرو هوا به هنر خواه سردریه دیگل زواج آزاروکان یا بزوره دیگه چیروکا قربانین مینا خواه به تابلوان ودگیره و لجهن گشتی پیشانده ده یک baledikşine ser paşeroje u yadın ser peşeroje şiberve yeki tabloyalı piştmın baledikşine ser peşeroja ve kurbaniye levra ez cinin xwe bi cil u bergen rengin xez dikim ev cil u bergen ku azadiye temsil dikin لیکولینگ آدار 2023 جهیل سازیک پروردهی آفریقا و دستنشان دکه کلغانا نزدیک چارکا کچین دنافبرا 12 حتی 18 سالی ده شکرنه آن دوی تمنی دا گریدای شوه که هفجینی بوینه پارزوان مافن جنان دبیجن که او یک جبروی چانده یه که جنین جوان دبندست میراندانه او دبیجن جبر روش زحمت آجیانه که چان بزوره ددن شو دما پرسگیرین آبوری هبن و مالبات نخدانن جفگانین آبوری به الوی دمی که چاخت کنه قربان داکو بار آبوری یا مالباتن وانا سوگ بکن
دەسەڵاتدارên غانایê dibêjin ku hikûmetê armancek neteweyî dest nîşan kiriye ku heta sala 2027 zewaca zarokan ji xulê rake. Eger kes ducan bin jî ew di debistan da bimînin. Di vê navberê de hunermendên mîna hewa hêvî dikin ku xebata wan dê malbatên xenayê razî bike ku zewaca keçên xwe paş dibêxin, heya ku kiç mezin dibin. Bapîr Şêrwanî ji bo Victoria Amonga dengê Emrîka. لی اورگوای چالاکیین هنرا هفچرخ پر گشت بویه او به تایبەتی جی پیکرا نوژن به پیوانین مزن گو بالا گلک کسان جی درو و جهندر جی کشاندیه. Lugundaki deryayı yel rojulata Uruguay turistên devlemen di pêşengeheke hunerî ya qerebalıq de şeraba gul ya heremî vedixin û li hawirdora afîrîner ya heremê gelek ecêb mayî dimînin. Di navbera beravên zêrîn yên Atlantikê yên Bêsînor û xwezaya bêdev de ev quncika dur ya Amerîkaya başûr ji bo huner, çand û gastronomiyê bûye navendeke giring ya berbiçav. Li vê xwezaya rengîn Müzexaneya Hunera hevdem ya pêşeng ya Uruguayê, galerî, festivalên film û wenekeşiyê hene. û gundê Jose Ignacio mazûvaniya dehan ya pêşengeha hunerî ya navneteviyî ya Este Arte dike. Berpirsa hunerê ya Uruguayê Laura Bardier radigihîne ku di destpêkê de piraniya kesan bawer nekirine ku wê bi serketî bin. Yes, we have created a market. But I think the most interesting thing... ما بازارك أفكر اللي يا هر جرنك ما تجهشتنك جهارد باور يوان چنابي ماجد قد أم جهنا دينوان و أم سيستمك يدينين بقيتا كار كرن Li yek ji piçûktirin welatên Amerîkaya başûr li Uruguay ji mirovan 3 qat zêde mangê hene. û nîvê şêniya wê ya bi 3 milyon û nîvê li paytaxt Montevideo 3 saet dûrî Jose Ignacio dijîn. Lê dîsa jî Este Arte her sal mazûvaniya bi hizaran mîvanan dike ku di nav de kesên pir dewlemend û berhevkarên hunerî yên mezin hene. Berhemên hunerî ji $300 heya $2.5 milyon têne firotin. Lê di van salên dawî de kesên ku li jiyaneke ji çavan dûr sade lê bi kêfxweşî digerin berê xwe didin gundên dûrdest yên li Rojhilat. Jose Ignacio bajarokeke ku tenê ji çend riyên axîn pêk tê an niha bi xaniyên gelek biha xwaringeh û şerebxaneyên pir baş xwe serbilind dibîne. Well, 10 years ago it was a desert here. Mirovên ku dihatin seredana hevalên xwe dipirsîn, em dikarin çi bixwin, kîjan cîhan bibînin. Diçûn behrê şerabxaneyan yan jî li nava xwezayî digeran. Lê diwarê hunerî da wek çolabaniyeka rastîn bû. Pêkersazê Uruguayî Pablo Açukarî di 2022 de ev müzexaneya hunera hevdem ya Makka li Rojavayê Jose Ignacio vekiriye. Avahiyek pirmezin ya mîna keştiyeke ya ji çava gelek dûre. وەکە شۆرەشێکەیە و مۆزەخانەیە ماکە ژی بووە ناوەندە هونەرێک و باندۆرێ سەرتشتێن دن لە دەردۆرە خۆ dike. Hunermendên din jî balê dikşînin ser enerjiya heremê ya ilhamdar. جه ورونی چنابی و بدنگ بی لی لگوری من افهرمه جبو افراندنا جهکه به هم پایا. Lêhin kesên mîna berhevkarê hunerê yê Avusturyayî Robert Kofler xembarin ku kompanyên avahîsaz wê bihûş tawan Jose Ignacio wêran bikin. Kofler dibêje ku dijî hewlên avakirina klab û avahiyên bilind yên berderyayê ew bi berdewamî têkoşîna xwe didomîne. Armanca wan kesên ku bi rêwîtiya 12 heta 14 demijmêran tên vê derê ne ji bo dîtina yaneyên serderyayê ya yan jî avahiyên bilind e lê ew ji bo bedewî bêdengî û aramiya li vir heye tên.
Kofler her wiha destnîşandike ku mirovtên vir ku ji tiştên wek li Saint-Tropez, Monaco yan Malibu dûr bikevin. û Loma jî parastina Jose Ignacio pir giring e. Ev rapor cî di derbarî şahjina Denîmarkê Margaret ya duyeme got wê ji bilî jiyana xwe ya şahjînî hunera nîgarkêşiyê jî kiriye û gelek berhem afirandiye û niha ew berhemên wê li galeriyan tên nîşandan. Di demê serweriya xwe ya 52 saliyê de şahjina Denîmark Margaret ya Dûê ji Denîmarkiyan bûye sumbuleka kesayetiye û yekgirtiye ku piştgiriyeka fermî ji bo malbata xwe peyda kiriye. Di tevaya jiyana xwe de şahjina Denîmark hejîkirina xwe bû çêkirina wêneya û neqşeyan diyar kir û ew ê li temenekî biçîk de ev hejîkirina li gel peyda bî. It's an enormous satisfaction to be doing something that you really like doing. Dixweşiyek pir mezin e ku mirov tiştê ku rastî jê hez dike bike û ev jî riyeke ji nû ve şarzkirina bataryayên min e. Wêneçêkirin ne jiyana min e, lê ji min re pir giring e û ez pir bextewarim ku dikarim ku hinek demê bidim wê. Nêzîkî 80% ji xelkê Denîmarkê piştgiriya wê û malbata wê dikin. Queen Margaret is a very special queen. She is Margareta şahjina gelek taybet e heza wê ya hunerî heye. Ew gelek tişta bi xwe diafirîne, tabloyan çê dike û kitêban werdigerîne. Ew şahjinek akademîst e wê li zankoyên Danîmark û derve jî xwendiye. Gelek zanyariyên wê li ser dîrok û keltûrî hene, him yên Danîmarkê û him jî dîrok û keltûrê Ewropa û cîhanê jî. Şahjina Denîmark li dimahiya sala 2023 ragihand bo xelkê xwe ku ew dê destî ji karê wekû şahjina Denîmark berdit û dê dite kurê xwe. I'm sad because Ez xemgînim ji ber ku ez bi rastî ji wê hez dikim. Lê baş e ku ew bo tenduristiyê li xwe qate dibe û ez pê bawerim ku wê di demeke nêz de dev ji dirûtinê bernede ku ji bo wê materyalên me hene. Şahjina Denîmark ya 83 salî dibite mezintirîn şahjin li Ewropa piştî mirina şahjina Brîtanya Elizabeth li sala 2022. Bînerên hêja em li vir gihiştin dawiya gera xwe heta bernama kidin û gereke nû her şad û bextewar bin.